mai khu mai thì là lau chao khi chấm khu mà rồi lên nhiều đẹp nữa các cái xem xôi đâu chỉ mà tại đang sắp xôn lên này thì lau chao này thì điều thị nó nào thì phải nem hả nem này nem tua nem nhạt à không có hai ly mà đi nghe nè thật xôn tăng ngày đi mà làm luôn rồi nó không bị thì mà chỉ thấy đi qua cho nó anh nhìn lấy thì làm mà nó anh nhìn lấy thì đi khai ra cái gì mà phải đang lấy một cái cũ mà nhưng mà xe chân cho nó chân em tụ phải nên bù lại chị nó phải bù lại chị rồi bây giờ lâu này thì nào đi mà để xây khập để xây khỏa thảm người xử lý toàn mấy cái này tao chắc để xây khỏa nếu mà không là thì má chắc mà cả thảm ấy thì nào đi để xây được đó cái cũng mà đó rồi là cùng với tôi chặt lại đấy còn rồi đó không chết tôi đây đi đây rồi là cả tục xì chân mà đau thêm thì nào đi mà thì xây lào về nè mình sẽ sao sẽ xì chân ra xì chân ra này đó nào này lá nó phun lên rồi nó xì chân ra thấy là đâu không hợp bài trai về không mà cho phải lau đeo mà đi xử lý gì mà xì chân mà trắng gì vậy nó mà tông quê thể đã nó chỉ mà là tông quê mà tông quê gì thì ta cũng gì vậy tông quê có bao con này xe thì có con này xe tông quê gì đấy thì mà mình cho được giáo quê bị thu để thì nào nhìn thấy nào sẽ nó chịu một cái xe thì giờ thế này sẽ sana dan sama nanti terus sama nanti chẳng terus dia nếu terus đó gì thì mà thì nè thì nào ở tại con này sẽ tapi thì có điều STD rồi lại lấy được rồi dạ phía hà bảo được cái gì được rồi với cà phê bảo được cái gì được rồi tao cả đấy tao cả hoa mi hao này thế này khai chỉ thì tôi khai đồ mà học đấy khai tiền thiết đề tôi làm tôi chỉ thiết đề rồi khai đồ tôi xin tôi thiết đề rồi mà thiết đề đi cái này xì rồi đi chị để cho mình bò không đi gọi thì là lo thì chạy
ဒီကြိုင်ကြောက်နေ မလှရ ခက်တူမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောင်းနေပြီခက်တူဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေတော့တဲ့လေးသူသွားလို့ရတယ်တစ်ချောင်းနဲ့သွားအကားလေးခက်တူဆိုလို့ရှိရင်ကွယ်ဒါခက်တူနော်ဘက်ကိုလေးချက်ဘက်ကိုလေးချက်မခါနေပြီးတော့ဒီလိုတက်သွားအဲ့လိုတက်သွားပြီးချုပ်လို့ရတယ်နော်သူကခက်တူမဟုတ်ထမိန်ကိုဖုံးသေးရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာဒီနားလေးကို ရှိရှိတကယ်လို့ဒီလိုခတင်မဟုတ်ဘူးခတူဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့လူမျိုးအောက်ကိုဒီလောက်ထူကြိုင်တိုင်းရပြီ ခက်တူဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာရင်နေနော်မတိုင်းရတော့ရှင်မြင်းသူကရှင်မြင်းဒီမှာတောက်ဒီမှာရှင်မြင်းနော်ရှင်မြင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကသွားကြမလို့တော့တက်ပဲသွားမှာ ဟိုဒီ အဲ့လိုတော့ဒီလိုကကလေးမသွားတော့ ဟိုတင်နေဆိုတော့တက်ဆွဲပြရပြီ နော်အပုံမသားခတ်တူမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းခတင်လေးရှင်နေတူတာမဟုတ်သူတင်အောင်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီတောက်လေးလေးဒီလိုလေးယူတယ်ဒီဟာလေးလည်းဒီလိုမျိုးလေးဝိုက်ဟောဝိုက်လေးခတ်တူဆိုလို့ရှိရင်တောက်ကလည်းဒီလိုမျိုးကားပြီးသွားလို့ရတယ်ဒီမှာဒီဘက်ကိုလည်းကားကြမလို့တော့တစ်ဖြောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆွဲချလိုက်လို့ရတယ်နားလေမလေးသူ့ဒီဘက်မသွားတော့ဘူးကွဒီမှာဒီလိုလေးဆွဲလိုက်နားလေသူကကြောင့်ဒီနားမှာခါနည်းနည်းရှိပြီးယူဟာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့နည်းနည်းဝိုက်လေးလို့ကျန်တာခါလေးလည်းပေါ်မယ်တင်လေးလည်းပေါ်မယ်အဲ့လိုလို့ကျန်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တောက်လဲထည့်ပြီးွားဂျိုင်းလည်းပြီးွားဆိုရင်နေပေးမောက်ကြပြီနေပေးမောက်ကိုအဝိုင်းလေးပဲယူလည်းပဲအဝိုင်းလေးပဲရှိမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ဒီကို3လက်မှ3ခဲချအများဆုံးအရှိကဘယ်လောက်ချလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမြင်းစား9ထိချလို့ရတယ်9ထက်ကျော်ပြီးချလို့မကောင်းရှင်းပေါ်ဝါV shape ဒီပိုင်းချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွန်လောက်ထိပဲချအဲ့မှာဝီရဲတယ်ပေါ်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းကျော်ပေါ့သူ့ကိုဒီနားမှာငါခွဲချဒီကနေတိုင်းဒီကနေဒီတိုင်းငါခွဲဒီကနေဒီကိုတိုင်းလို့ရှိရင်ဒီမှာ360နော်လေဘက်ဘက်ကလည်းမချဲတော့ဘူးတော့ဒီတိုင်းလေးပဲအဝိုင်းလေးပဲခြုံပါဆိုတော့ရှောင်းနော်ဒီတိုင်းလေးပဲလုပ်လိုက်မယ်ဒီတိုင်းလေးဖောက်လိုက်တော့အဲ့ဒါပြီးသွား ပြီးတယ် ပြီးသွား